ibyiza by'inanasi n'akamaro ifitiye umubiri. Ubusanzwe inanasi ni urubuto rwamamaye cyane kubera uburyohe n'uburyohere yaba ku bakuru n'abato. Inanasi zihingwa ahantu hakunda kuba ubukonje kandi zikagira igihe cy'umwero hagati ya Werurwe kugeza Kamena, ibi ariko ntibizibuza kuboneka cyane igihe cyose. Inanasi ikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zigirira akamaro ubuzima bwa muntu, by'umwihariko mu gutuma urwungano rw'ubuhumekero rukora neza ndetse no gukiza inkorora n'ibicurane. Inanasi kandi ifasha mu igogorwa ritunganye, gukomeza amagufa, kurinda za kanseri n'indwara z'umutima, gukomeza ubwirinzi bw'umubiri, kugabanya ibiro ndetse no gutuma amaraso atembera neza mu mubiri. Reka dutangirire ikiganiro ku bintu bigize inanasi. Inanasi zikungahaye ku ntungamubiri, imyunyungugu ndetse na vitamine nyinshi zitandukanye. Mu nanasi dusangamo vitamine C igera ku 130% y'iyo umubiri ukenera ku munsi. Dusangamo kandi manganese ukomeza amagufa ku rugero rwa 70% y'iyo umubiri ukenera ku munsi. Mu manasi harimo umuringa ungana na 20% y'ibyo umubiri ukenera, harimo potassium, magnesium, beta carotene, vitamine B1, vitamine B6 ndetse na vitamine B9. Mu nanasi kandi harimo fibre zitandukanye, yaba izivanga n'amazi n'izitivanga n'amazi ndetse na bromelain. Reka dukomeze ikiganiro ku kamaro k'inanasi ku buzima bwacu. Akamaro ka mbere k'inanasi ni ukurinda indwara zibasira ingingo. Ubusanzwe ubushobozi bukomeye bw'inanasi bushingira mu gukiza no kugabanya ububyimbirwe mu ngingo ndetse n'imikaya. Inanasi zirimo enzyme yitwa bromelain. Iyi ni ingenzi cyane mu gushwanyaguza proteine ziba zisobetse cyane, bityo ibi bifasha umuntu ubabara mu ngingo cyane cyane akunda kugira amazi. Uyu musemburo wa bromelain dusanga mu nanasi kandi ufasha umubiri mu kurwanya ububyimbirwe ndetse no kugabanya ibimenyetso by'indwara ya arthritis. Akamaro ka kabiri ni ukurinda ubudahangarwa bw'umubiri. Inanasi ikungahaye kuri vitamine C nyinshi cyane. Ibi biyiha ubushobozi bwo guhangana n'indwara no kongerera umubiri ubushobozi bwo guhangana nazo. Inanasi kandi yongera ikorwa ry'uturemangingo tw'amaraso tw'umweru no gusohora uburozi mu mubiri. Akamaro ka gatatu k'inanasi ni ukurwanya no kurinda ubwoko bunyuranye bwa kanseri. Akamaro ka kane k'inanasi ni ugufasha mu igogorwa. Inanasi kimwe n'izindi mbuto zose zikize kuri fibre, inanasi zo zihariye ko zikize kuri fibre zivanga n'izitivanga n'amazi. Ubu bushobozi butuma inanasi zirinda constipation, guhitwa ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zibasira igogorwa. Inanasi kandi zirinda indwara zishobora kwibasira imijyana, kuvura kw'amaraso kimwe n'umuvuduko ukabije w'amaraso mu mubiri. Ku rundi ruhande, izi fibre dusanga mu nanasi zifasha imitsi y'amaraso mu gusukura cholesterol no gusohora idakenewe mu mubiri, bityo igatuma umutima ukora neza. Akamaro ka gatanu k'inanasi ni ugukiza inkorora n'ibicurane. Inanasi ikungahaye cyane ku musemburo wa bromelain, umusemburo ufasha mu kugabanya igikororwa kimwe n'ururenda rwikora mu myanya y'ubuhumekero ndetse na sinusi. Ibi byose tuvuze bituma inanasi irinda ibicurane kimwe n'inkorora izana igikororwa, kuko ifasha umubiri mu kugisohora mu gihe waba urwaye. Akamaro ka gatandatu k'inanasi ni ugukomeza amagufa. Reka tubanze tubamenyeshe ko inanasi idafite calcium nyinshi kandi iyi kenshi izwiho gukomeza amagufa. Ku rundi ruhande ariko, inanasi ikize ku munyungugu wa magnesium kandi nawo ni ingenzi mu gukomeza gufasha imikurire ndetse no gusana amagufa mu gihe yangiritse. Akamaro ka karindwi k'inanasi ni ukubungabunga ubuzima bwo mu kanwa. Inanasi ifasha mu gukomeza ishinya n'amenyo mu kanwa kandi ni umuti mwiza ujya unatangwa n'abaganga ku bantu bafite amenyo adakomeye cyangwa ishinya yamanyutse.
Akamaro ka 8 k'inanasi ni ugufasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Inanasi ni isoko nziza ya potasiyumu. Uyu munyu ngugu ufasha mu kongera udutsi duto tw'amaraso kuko iyo twiyongereye bigabanya umuvuduko w'amaraso, bityo amaraso agatembera neza mu mubiri. Reka dukomereze ku bintu umuntu akwiye kuzirikana mu gukoresha inanasi. Ku ruhande rumwe, bromelain iba mu nanasi yoroshya cyane inyama zitandukanye. Ibi nibyo biyifasha mu igogorwa ry'ibiryo bikomeye. Ku rundi ruhande, kurya inanasi cyane birenze urugero bishobora gutera iminwa kimwe n'izindi nyama z'umubiri gukarata. Ku bari n'abategarugori kandi iyi bromelain ishobora kubatera kujya mu mihango byihuse. Byongeye kandi ku bagore batwite bagomba kwirinda kurya inanasi nyinshi kuko zishobora gutera gutwitira hanze y'ababyeyi, bityo mwitonde ku rugero murya. Vitamine C dusanga mu nanasi nayo iyo ibaye nyinshi ishobora gutera ibibazo bitandukanye birimo kuruka, kugira iseseme, diare cyangwa se kuribwa umutwe. Mizero Media irabibutsa ko inanasi ari urubuto ugomba kurya kenshi ariko ku rugero ruringaniye, ukabikora kubera akamaro rufitiye ubuzima bwacu. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.